Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba MB Media TV, nizere ko mumeze neza, umwaka musha muhire. Icyo nemera ko cyangwa icyo nizera cyo ni uko iyo umeze neza ejo ibintu bigenda nabi, nangamo kimwe iyo umeze nabi ejo ibintu bigenda neza. Icyo nicyo nizera kabisa, nizere ko mumeze neza, mbifuriza kugira umwaka musha muhire ndetse nihire kuri mwese ndetse n'abifuriza ibyiza mwese. Uyu munsi nkaba ngiye kubereka uburyo telefone yawe yizimya kandi irimo umuriro. Turaja muri setting rero turebe uburyo telefone yacu yizimya irimo umuriro. Iyi nuza iri kosa cyangwa se iki kibazo kikaba kigaragara ku matelefone menshi cyane atandukanye cyangwa mu kimwe ku bantu bamwe na bamwe, bikaba biterwa na setting cyangwa se ibintu baba barasetinzemo batabizi. Ngiye kubereka rero, turaja muri setting ubundi bwo mbereke uburyo ibyo bintu wabikora ndetse n'uburyo wabikuramo ku buryo telefone yawe niba ifite icyo kibazo cyo kwizimya kandi irimo umuriro itazongera kwizimya na gato. Turaja muri setting, niturangiza tumanuka ahantu handitse schedule power on or off, tuhemeze. Noneho urabona ko turabona ahantu handitse power on nanga power off. Power on urabona ni ahangaha ndahemeje, habaye on kanongere mpagire off. Twongere tumanuke hasi ahantu handitse power off, tuhemeze. Urabona mpagize power off, on harafungutse, turongera tuhafungure. Noneho ahantu iyo telefone yawe iri kwizimyazimya uba wemeje ahantu handitse power off. Urabona ngiye kubikora urebe iyo uhakanze nka gutya, iyo hafunguye kuriya, dore harafunze uragafunguye. Iyo ugafunguye kuriya rero sasa rero ikintu uba usetinze ni igihe telefone yawe iraza irizimiriza. Ibi ubikora, ushobora kubikora ubizi cyangwa mu kimwe ukabikora utabizi. Noneho turamanuka hasi twemeza ahantu handitse power off time, twemeze. Urabona telefone yanje nayisetinzemo ko iraza irizimya saa 3 zuzuye, cyangwa mu kimwe nyimanure nyishire ku isaha nshaka. Nshobora kuyishira muri saa 6 zuzuye nkaza nkemeza. Ubu ahangaha ndemeje igihe telefone yanje iraza irizimiriza. Noneho tumanuke repeat, uraza urabona ahangaha bari bambwiye ko nemeje ko iraza irizimya muri weekend, Saturday na Sunday niho zirizimiriza, ukemeza iminsi yose. Ahangaha wemeje iminsi yose ukemeza kuri OK. Ariko ibi bintu nubwo mbikoze ntabyo nshaka ko telefone yanjye, niyo telefone yawe ushaka kugira ngo ize iraka yiyatse nyine mu gihe runaka wasetinze, uraza wemeze ahantu handitse power on, wemeze kuri power on. Urabona naho wemeze power on time, wemeze. Aha naho banyeretse igihe telefone yanje iraza iriyakiriza, nemeje ko ari saa 3. Reka mpindure nemeze ko naho iraze iriyatsa saa 12 n'igice, nemeze. Noneho ikindi nemeze kuri repeat, ndebe igihe iraza irakiriza. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Ubwo ngende kwifunga nyine muri kubibona, kanongere ndufungure mubibone. Wemeze kuri OK. Iki gihe rero dusetinze ko telefone yacu iraza iriyatsa icyo gihe, iyo minsi buri munsi saa 12. Ariko njye ndi kugira ngo mbereke uburyo kiriya kibazo cyacu ku bantu bafite telefone za smartphone cyangwa za gatushi wagikuramo. Nje ntabwo nshaka kugira ngo telefone yanje iziriyatsa kandi yizimye. Ikintu ndakora, ndongera nkande kuri power on, yego, nongere nze kuri power off. Ahangaha telefone yanje ibyo wakora byose ntabwo yiyatsa cyangwa ngo yizimye. Niba bikore kuri telefone yawe, niba byakunze kandi like, usharinge kuko urabudufashe cyane. Ukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wa MB Media TV. Tubaye tubashimiye. Sawa, umwaka musha muhire.